Ndagusuje ukurikira NCTV Rwanda nge nkuko bisanzwe nitwa Clement Ndayisenga nyemera ngeza amakuru agezweho muri aka kanya ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho ubu aravuga ko Angola yahagaritse kuba umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23. Leta ya Angola kuri uyu wa mbere 24 Werurwe 2025 yatangaje ko yahagaritse inshingano yari maranye iminsi yari ifite zo kuba umuhuza mu bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa 23. Namakuru yemejwe na Presidence ya Angola mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Facebook kuri uyu wa mbere. Perezida wa Angola João Lourenço yaramaze igihe rahawe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, byatumye umwuka mubi hagati y'iki gihugu n'u Rwanda utamera neza kubera ibirego bya Kinshasa bishinja u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa M23. Angola ivuga ko ibiganiro byagiye bihuza ibihugu byombi byatumye mu koza kwa 24 haterwa intambwe ikomeye ku rwego rwa minisitiri ku buryo RDC yari yemeye gusenya umutwe wa FDLR ndetse n'u Rwanda rwemera kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo no ku mupaka bihugu byombi. Rwanda cyakora ivuga ko ubu busabe butabashije kujya mu bikorwa kuko inama y'aba perezida yagombaga kuba hagati ya perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ikaba ku ya 15 koza 24 itabaye bitewe yuko u Rwanda rutitabiriye iyo nama. Angola kandi ivuga ko mu gihe yari umuhuza yakunze kugaragaza ko hakenewe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 ndetse ikavuga ko ku ya 18 Werurwe 2025 impande zombi zagombaga guhura ariko birangira iyi gahunda ipfuye ku munota wa nyuma kubera impamvu zitandukanye zirimo ibice bimwe byo hanze bidafite aho bihuriye n'inzira ikomeje ya Afrika. Angola kandi ivuga ko nyuma yo guhabwa inshingano zo kuba uyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe isanga igihe kigeze ngo yiyambure inshingano zo kuba umuhuza muri aya makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ivugira iti nyuma y'amezi hafi 2 duhawe inshingano zo kuyobora Afrika yunze ubumwe, Angola yemera ko ari ngombwa kwigobotora inshingano zo kuba umuhuza muri aya makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kurushaho kwibanda ku bikorwa rusange byashyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusange. Mu byo Lourenço avuga rero akeneye kwibandaho ku bw'inyungu z'umugabane wa Afrika harimo ibijyanye n'amahoro n'umutekano. Umuntu akaba yakwibaza n'ubundi bingi ko byari bifite aho bihuriye n'amahoro n'umutekano akabiteye umugongo. Impamvu ni iyihe? Ibikorwa remezo urujya n'uruza rw'ubicuruzwa ku mugabane wa Afrika, kurwanya indwara z'ibyorezo, guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubutabera ku banyafrika ndetse n'abaturage bakomoka muri Afrika binyuze mu kubaha indishyi. Angola kandi ivuga ko ifatanyije na komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu minsi iri imbere bazafata ingamba zikwiye zirimo kongera kugena igihugu gifite perezida ushyigikiwe n'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba yase ndetse na SADC kigomba kuramuswa inshingano zo gukomeza kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe n'umutwe wa M23. Angola kandi yahagaritse guhuza u Rwanda na RDC nyuma y'iminsi mike Qatar itangiye izi nshingano. Ni nyuma kandi yuko mu cyumweru gishize perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo wa Kongo bahuriye Doha muri Qatar. Angola biciye muri minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Tite Antonio yatangaje ko yatunguwe no kubona Kagame na Tshisekedi bahurira Doha muri Qatar ku munsi leta ya RDC ndetse na M23 bari guhuriraho i Rwanda muri Angola. Ashimangira ko ibibazo bya Afrika bigomba gukemurwa n'abanyafrika ubwabo. Ibitangazamakuru bitandukanye byanditse yuko Angola itishimiye uyu muhuro wa perezida Kagame na Tshisekedi wabereye Doha muri Qatar kubera yuko Angola ngo byawutunguye cyane kubera yuko uyu muhuro utaruzwi cyane. Ibi kandi by'ubuhuza n'ubundi Angola ihagaritse
bibaye nyuma yuko n'ubundi harashyizweho abandi bahuza ariko bataragaragaza umutahe wabo, harimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Uhuru Kenyatta uyu nguyu wahoze ari perezida wa Kenya, ndetse na Hailemariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia. Nabo kugeza amagingo aya ngaya bakaba bataratanga umutahe wabo, aribo bashyizweho nk'abahuza bagomba guhuza ibi bakagira uruhare mu guhosha amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Angola yatangiye n'inshingano zo kumuhuza n'ubundi mu mwaka wa 2022 ubwo umubano wa RDC n'u Rwanda wazambaga biturutse ku makimbirane yashingiye ku mutekano, aho umutwe wa 23 wari wongeye kubura intwaro mu kushyingo kwa 2021. Repubulika Demokarasi ya Kongo gashinja u Rwanda rero yuko uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Nyuma rero yo guhura kwa Kisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Werurwe tariki ya 11 Werurwe 2025, Perezida Joao Lorenzo yatangaje ko ibiganiro bitaziguye byagombaga guhuza M23 ndetse na leta ya Kongo Kinshasa byagomba kuba ku 18 Werurwe. Byaje gukomwa mu nkokora nuko uyu mutwe wafatiwe ibihano by'umwihariko abayobozi bakuru bawo barimo Bertrand Bisimwa akaba ari perezida w'uyu mutwe, bafatiye ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bituma rero ibi biganiro bisubikwa ku munota wa nyuma. Andi makuru kandi ari kuvugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo guhagarikwa kwivana mu biganiro nk'umuhuza Angola bibaye nyuma y'igihe gito n'ubundi umutwe wa M23 utangaje yuko wavanye ingabo zawo ukazisubiza mu birindiro mu mujyi wa Walikale wari umaze iminsi ufashe, akaba ari umujyi wa Walikale ubarizwamo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bihambaye cyane, ukavuga ko usubije inyuma ingabo zawo ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kigatangaza yuko nacyo gihagaritse ibikorwa byo kugaba ibitero y'abagisirikare ndetse na wazarendo kugaba ibitero kuri M23, ndetse FARDC ikaba yaranahinduye n'imvugo ivuga yuko ari umutwe wa FCM 23 bitandukanye nuko byajyaga bigaragara mu mvugo zayo, ivuga ko ari AFCM 23 ifashwa n'u Rwanda cyangwa se RDF gisirikare cy'u Rwanda. Ndetse ibi bikaba bibaye nyuma yuko n'ubundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba ari Teresa Kayikwamba Wagner yatangaje ko kera kabaye 23 igomba kwicara ku meza y'ibiganiro bakaganira na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko igihe cyari kigeze kugira ngo baganire kuko mbere ngo babonaga atari ngombwa, ariko kuri ubu bikaba ari ngombwa kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke ku bw'inyungu z'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bakurikirana rero ibintu hafi bakavuga yuko ibingibi harimo akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byaranaganiriweho muri Qatar ubwo abakuru b'igihugu bahuraga b'ibihugu byo mu Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku 18 Werurwe, no kuvuga mu minsi 7 itandatu ishize, hafi 7 ishize bahuriraga Doha muri Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba ziri muri ibi biganiro nabyo binyuze muri Qatar. Akaba hari umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko 23 yarekura ibice yafashe, ariko ubuyobozi yashyizeho bukagumaho, yewe abasirikare bo bakajya muri Nyiragongo, ariko hakaba haza abasirikare bagomba gukomeza gucunga ibikorwa by'umutekano mu gihe cy'imyaka 5. Iyo ni ingingo tuzagenda tugarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ariko nanone kuba 23 aho yari yarekuye mu kanya gato yagashize, ivuze yuko yisubiyeho Agahenge yari yafashe ikaba igatesha agaciro nyuma yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye kwigabaho ibitero, ndetse hakaba habaye deployment cyangwa se kohereza ingabo n'ubundi mu bice bya Walikale bikoreshejwe indege, ikari gusuka FARDC ingabo ku bwinshi muri kariya gace karekuwe na M23. Ndetse kuri ubu ngubu akaba hatangiye kumvikana n'urusaku rw'amasasu ruri kuraswa kuri M23 nkuko ibona kuri iyo ndege ya kajugujugu iri kugenda izana abasirikare hariya mu bice M23 yamaze kuvamo. Ikaba rero imaze gutangaza ko nayo ako Gahenge gatesha agaciro uko yakomeje kugabwaho ibitero n'igisirikare cya Kongo FARDC, nkuko byanditswe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki akaba ari Lawrence Kanyuka, akaba byanditse mu kanya gatoya ku rubuga rwe rwa X nkuko nawe uri kubibona. Ibi biri kuba kandi nyuma yuko nanone igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri guterwa ingabo mu bitugu n'ubundi na
n'Ababiligi bakomeje nabo kugenda bohereza ingabo zitandukanye zigomba kuza gufasha mu kurwanya abasirikare bo mu mutwe wa 23 mu minsi ishize ku ya 17 Werurwe. Byatangajwe yuko igisirikare cy'Ububiligi cyohereje abasirikare amagana n'amagana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo baze gutera ingabo mu bitugu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Bakaba rero barohereje ingabo ziza kurwanya AFCM 23. Ababiligi bafata yuko ari u Rwanda, bakaba rero barabohereje mu minsi mike ishize nk'uko ubibona. Bakaba bagomba gutanga training cyangwa se amahugurwa ku barimo gisirikare cya Kongo FARDC, wazarendo ndetse n'umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe basize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Kuri ubu rero kandi amakuru agezweho yandi nuko ubu ngubu Ububiligi bwohereje abakomando 500 n'ubundi bagomba gufasha gisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23 ndetse no gusigasira ibikorwa by'amabuye y'agaciro bikorwa n'Ububiligi kugira ngo bitaza kuba bihazaharira ndetse n'ubukungu bw'Ububiligi bukaba bwahaza harira. Ayangaya akaba n'amakuru nayo akomeje kujya hagaragara muri aya amasaha turi kukugezaho iyi inkuru. Ndagushimiye cyane rero kurikira amakuru n'ibiganiro NST Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Nge nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.